Ćao drugari, dobrodošli u novi klip u top 5 jezivih oglednih kuća. Prvo mjesto zasluženo pripada dvorcu Leap. Irski dvorac važi za najuglednije mjesto na svijetu. Njegovu prošlost sačinjaju brojne ubistva, zavere, osvete i utpare. Priče vezane za ovaj dvorac su stravične, navodno u dvorcu živi čudovište, koje širi smrad fekalija i crkotina. Za vreme renoviranja dvorca radnici su otkrili još jezivije prizore. Pronašli su skrivene tamnice sa šiljcima na podu, na koje su žive ljude bacili sa drugog sprata dvorca. Očevidci tvrde da su radnici put kamion ljudske kosti izbacili iz dvorca. Pitamo se koliko košta ova građevina. Drugo mjesto. Suicidalni hotel. Strašan hotel u Oslu kruše priče da su u ovom hotelu 60. godina dogodilo jezivo samoubistvo. 11 studenata koji su svoj život omkačali sonu kiselinom, a od tada su mnogi gosti koji su osjeli u ovom hotelu izvršili samoubistvo. Po pričama zaposlenih, zalutale duše studenata opsedaju gosta, nagovarajući da okonča sebi život, što im na kraju i uspeva. Želite li rezervisati sobu? Treće mjesto zauzima hotel Colorado. Među kućama uvrstit ćemo jedan od najpoznatijih londonskih hotela, koji postoji od 1865. godine. Važi za najjezivije mjesto po pričama njegovih posjetilaca. Gosti su najčešće pominjali čuvenu sobu 333, u kojoj se ukazuje muškarac u viktorijskom večernjem modelu. Ovaj gospodin se jedino pojavljuje u oktobru mjesecu. Pretpostavljamo da tada uzima godišnji odmor. Četvrto mjesto. Kuća Winchester. Kuća se nalazi u Kaliforniji, a njena pokojna vlasnica se zvala Sarah Winchester, žena Williama Winchestera, pronalazača Winchester puške. Sara je bila opsjednuta zlim duhovima, koji je prate da bi im pobegla. Kuću je izgradila u pravi labirint, tako što je zidala dodatne zidove, postavila pregrade, brojna vrata i prozore. Kuća ima 160 soba, 47 kamina i više od 10.000 prozora. Danas kuća spada u turističku atrakciju. Jedino je sigurno uspjela da izazove divljenje arhitekta širom sveta, a da je uspjela pobjeći, to ćemo se i dalje pitati. Peto mjesto. Hotel Hollywood Roosevelt. U ovom hotelu koji se nalazi u Los Angelesu često je osjedala filmska zvezda i ikona stila Marilyn Monroe. Legendarna glumica je imala istu svoju sobu u kojoj se danas dešavaju neobjašnjiva preskazganja. Gosti viđaju odraz devojke plave kose u ogledalu, dok drugi tvrde da njen duh mogu da osjete kao vetar. Ko bi želeo da vidi preminulu Marilyn Monroe? Za kraj, ipak pogledajte ispod kreveta i ko se to nalazi iza leđa. Buhahaha! When we come to see